Sephinzela ungunzaba mlonyeni ludzaba lotekuphepha etibhedlela kuthiwa sigulane lebe sitithwele sigagadlelwe esibhedlela eMbuleni eBad Plus eMpumalanga. Siye sathola sikhalato esibhedlela eMbuleni kulomunye wetiguli lobekede esibhedlela kutohlolwa ungumake nje lokhulelwe ngalesikhathi afika kube khona lomunye longumsebenzi wethu losebenza lapha esibhedlela lo sincedza ngekucleana isibhedlela lo bese uyamconvince ukuthi ngathi nguye dokotela afuna ukuthi utamhlola kusho ukuthi kube semasekwenteka lokho kwabe sekwenteka leso sigameko wabese ke lo make uyasibika lesigameko si understand nokuthi emaphoyisa sekavele ayaphenya ngaloludzaba kepha njengelitiko sinqumo lesisithethe ukuthi lo msebenzi loyo sesimsuspendile emsebenzini. Emalunga emphakathi libe wathi ukuthele abambe umshuco ngaphandle kulesibhedlela bende lubito lwekuthi baphathi balesibhedlela baqiniseke ukuphepha. Thina siphephe kangakanani la phakathi esibhedlela nangabe kuzotholakala kunelimember lomphakathi elidlengulekile lahlukumezeka la phakathi esibhedlela lahlukumezeka futhi umsebenzi waso lesibhedlela sethu naloko ukuthi kwateke ukuthi lesibhedlela siphephile going forward sihamba kufakwe nemakhamera la. Emaphoyisa kuqinisekisile ukuthi yaphenya lecala lekugagadlela. Sivule icala lokudlengula kanti ke umsolo usebenza la kuhulumeni. Okusikhathaza kakhulu singamaphoyisa ukuthi ke ngoNovember last year kunelinye icala elavulwa against yena ngezinsolo ezicishe kufana nalezi. Sambopha ke ngoFebruary this year. Kanti ke kuveleni kwakhe enkantolo abashushisi babone ukuthi kunezinto thize kufuze sizilungise. Uma sesebhisi lungisa lokho nakho manje sokwenze lokho kodwa sizomthola uzoboshwa kuyazobhekana namacala wakhe. Lo msolwa umisiwe emsebenzini.